Hakasin ka bandang kong utang ni Kroos lo yop liang ya kret kat haka jing im elak kai jang o ne orang elak kai bepau ke Germany haka klub Real Madrid menin haka jing kon persya ya ke Girona lo yop Korea ke red card haden lo yop liang ya arteli ki yellow card kata ro shua ban wai ke jing elak kai haka menit ba kendai pel plus iwe haba pai sin ke jing elak kai ke Real Madrid lai kon klem dan Karim Benzema ubadang dan ke jing sao mặt kala haban mat dakat nam ne khai haden ba ke Girona klala pai yen ke gol leng ba ke penalti leng ba kan ikan nam ne khai ke Real Madrid terang ba taklei do ko me je khain point dalai pu ar point lagi khat ar teli ki jing kai dak batam ship point ke Barcelona ko ba takardan ke ba kum jorong ke Real Madrid terang ten kalentia thagan ni kelempong klem da sharem haba pai ba ke jing la kai English Premier League Man United kala job ko West Ham leng ba ko kol balahet Marcus Rashford hakam net ke balai bo prang haba pai show chen jing la kai ke jing job ke Man United dei leng ba ke jing le ba orang up goal jongka o David De Gea balak ban pelai na ki jing shot he ba kato ka ne ki ball ki ba ma bala shoot da ke West Ham Cucu hari jing la kai Cristiano Ronaldo leya ban ni dan do wasdang jing la kai Andre umla ban penkela syak ko di kabu ba oleya haba pai bats ko bai jing la kai English Premier League ke Arsenal klub ya kan Nottingham Forest the Sun na not goal ke Arsenal klub tam shikmat dak amdet kebasan nang ba Gabriel Martinelli bot ke ko leng ba Oris Nelson haknet ba saw nai ba San Proat ke ko ko balai net ba Thomas Partey net ba San Nyo kat ba ko kado leng ba Martin Odegaard net ke ban nyam pra leng ba ni kisan kol nanti Amfres ke habang ngabjar wala ka job ya ke Liverpool haga jing lekai wala dem haba pa ka Arsenal ba ni jing job kliyo lai wei pan ki khat atli ki jing lekai dak betam ar point ya ke Manchester City ke badan akerdan ke ba kat ba ka Man United kadan akerdan ke besan da ar lai pan ki khat atli ki jing lekai haba pa ba ki jing lekai hakendian Super League not East United kelap teng dak nam rem ke besau ha ni kelempung klem da job wat tang ke wero na pedang kini kisah tuli jing lekai not East United kelas syarem jing syarem berengkong dai syabar nalayeng mat ke Bangalore FC Daiway Planot Goal kat baki atli ki nam rem halayeng par hakmat ka Hyderabad dalai Planot Goal hakmat ke East Bengal dalai Yewe Goal kat baki jing syarem ko menin dai syabar nalayeng hakmat ka Jamshedpur Daiway Planot Goal haba pai shuni jing lekai wala dak not East United ke syatep tak bet ke balai puai mereka klem la ban pai namar kamdon hata ko kompasing ka babian Cucu haba pai show question ni klub lo yop yang arteli red card tang po South League kijing lekai dapat ni syai ba kamlong coach ubat bet ban po syakat ke klub ban poi syakat thang la ni ban poi tang kat ha ka playoff ro haba pai show rang lekai kasi ba kan East United kadang sain menta kat semai Eropa nang rob klempat yo ban mi madan tang boy utang kum substitute ha ke kijing lekai te perlok tang kini ngin second do pada ko video ko blai sibona